Mangkana mon alumni tinggal ti paslop paka guru nani kurang ajar. Make soki beni orang soki atape hake kata paling fakir miskin. Kaya alumni mon la soki paslop paka guru na beni soki tapi fakir paling fakirah kabulan Allah Subhanahu wa taala. Kaya paling fakirah kabulan Allah taala. Secara kasat mata soki kalaban dunya, tapi dunya na kalaban solaket cek ngabunga. Karena pun apa? Jadi guru kan itu tak gempang, ruwet berek. Si andi asanat ke Gusti Kanjeng Nabi kan itu si malarat. Karena pun apa? Monla guru andi sanat ke Gusti Kanjeng Nabi, ilmu na asampung ke Gusti Kanjeng Nabi, tingguru na kila esaken Gusti Kanjeng Nabi norok sake norok sedih. Mon Gusti Kanjeng Nabi sedih, Allah Taala norok sedih. Terutama guru na guleban panjenengan pasera orang tua dua, cek sampai pesedih. Orang tua dua kak dinto kuruh tolang tolang gula ban panjenengan bisa bismillahirrahmanirrahim abdina maos fatihah bisa neng epon duk engki tapi sing ngajarin embian abenta serah abdina kecak tau neng epon duk engki cuma sing ngajarin sabar muliki kana paserah abdina atarakat epon duk engki tapi patarakat apa sambian kedua pasera pakun embu tempat patarakatan pertama panjenengan guluban panjenengan itu embu tempat ngirim fatihah ben semacam pasera ring tua lake tidak sampai buang dua kadin to pon apa panjenengan setetia kesombongan pon apa dunya pangkat tada kunana coba emoti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinto muncet terwasoki soki na orang so paling soki na makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai gunung minta matabar ke Gusti Kanjeng Nabi ka angku itu timas tapi Gusti Kanjeng Nabi nolak. Ponapa Gusti Kanjeng Nabi cerai punten ponapa saya kalebur Gusti Kanjeng Nabi lebur kanak-kanak jetem lebur ka fakir miskin kentoh bur lebur na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebur abahas ilmu kento Gusti Kanjeng Nabi mun guleban sambian parengin nikmat soki sekecek secara sesombong padahal mate pada temu masuk aswarga pada temu ini ke Gusti Kanjeng Nabi pun pagi sebisanya faatakin umat sebisa masuk ke swarga Allah Ta'ala ada Gusti Kanjeng Nabi kita wadu guleban sambian kadang oleh ilmu sakoni si sombong lebih pinter ben guru ne cece padahal Ibnu Hashim Asy'ari mun iya adaan guru salem alim mah kudu neng mabuduh cek bantah mangkana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat para anbiya sebelum masih rosak nikah karena situng hal kenapa banyak gelu atanya ting atanya pasti toro coba ambian ngain ting atanya karaal abdina sekain toraal katipun apa tinggi beri saran bi ke al ban bi ke bustomi tek lah kau ni bimbian apanya hukum sedeen kerja ting le beri tahu ki nyari lain lagi ni mata aku orang ajar mon ki eja mana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu enalekan pada orang nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi pernah situng waktu Sayyidina Umar kento datengin dua orang nyabis ke Sayyidina Umar karena alu mampa bak jauh pelka lagi pas kutung minum amit lagi seborana kerja sunni
Dua orang itu rabu ke Sayyidina Umar, minta pendapat ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar berkisah nih, ben mari ke Gusti Kanjeng Nabi lastari Sayyidina Umar. Mari nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi, oh iya detek udah bener Sayyidina Umar. Akhirnya ke Sayyidina Umar masuk ke dalam, medut pedangnya, keluar langsung libas dua elang tolkes. Kenapa? Karena mari mereka sanin ke Gusti Kanjeng Nabi ke entar ke Sayyidina Umar. Kuta ke ngenye, mbian asokor makin entar ke Alban ke Bustomi ibri pakai entar ke lain teh tolkes teh cede ke ontong. Mungkin Sayyidina Umar lamba. Ini kepada orang yang entar ke Sayyidina Umar nyabis minta pendapat. Da itu periksa nih Sayyidina Umar entar Gusti Kanjeng Nabi lastare pas tanda kapon apa saya paling Gusti Kanjeng langsung jawab Sayyidina Umar pedang itu kesceda kapon berarti gila orang-orang munafik seharusnya meyakini makanya Ki Abdul Hamid bin Itsbad mesan dalam kitab tarjuman mun duk ngaji cek panggempangan le ponduk pacek situng mun ngaliah kase sumbamana dari Asy-Syafi'iyah entar kata betah entar kapunyanya ini kan situ kadang ilmu kento dahulu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu hujjatan lak au alaika Al-Quran kento ilmu petodu kadang petodu kadinto bisa hujjatan lak au alaika bisa jadi hujjah bagus bisa jadi hujjah coba seteti coba pun apa ateh karena tak siap jadi santri pun apa santri kadinto kabula pun apa kabula kadinto kabula na ilmu Gusti Kanjeng Nabi kadinto bi Allah Ta'ala yang kak jadi nabi yang kak jadi rasul pun apa sekalaku beliau ngabdi ke agama mun guleban sambian kun karo keluar dari pondok kocak ustad lasang kasih asapon nah Gusti Kanjeng Nabi kento nabi Gusti Kanjeng Nabi kento rasul jelas masuk swarga jelas muka bang swarga tapi beliau ki neng ben orang fakir miskin anda ada erban orang fakir miskin gula ban panjenengan kun karo keluar dari pondok ngibah napa kiba ustad karo padahal pondok kalau aku melanggar mololo lah sombong lah tanda siapa tetanggen nah tanda siapa teretan nah engke coba koreksi karena kayak itu mengoreksi abdi natibi ben panjenengan sebagai tulabul ilmi kayak itu pun apa tulabul ilmi kayak itu khairul bariyah hakikat orang yang nyari ilmu itu seharusnya paling bagus makhluk paling bagus kelakuan at-tawadu benih ilmu itu jadi kesombongan tapi ilmu itu jadi ketawaduan panjenengan tinggal kuper banyak diantara kanca-kancana panjenengan guleban panjenengan itu lopah kakuruh aromasa abe kadinto lasoki emotin soki kento tak selamanya kadang beda soki bi Allah Ta'ala seare soki laku soki PC saya yang buah kina makin laku 100 juta sejam bisa tak ada toreh mbian andi otang 200 juta andi PC 100 juta kan bunga 100 juta tapi taki bisa 100 juta kan kari 100 juta boleh pelengan boleh mbian napa saya ke bunga ting mate abak gadin tu pun apa saya keba ting mate kento saya keba karo telok rekare namun teremah bi Allah itu pun mon padeng je andi itunya gadin tu in qata amaluhu idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyah amalun salih waladun salih alladhi yad'u bihi pas nomor telok al ilmu alladhi yantafi' ilmu si manfaat sedekah jariyah anak soleh si aduaki orang tua duaan termasuk aduaki kuruna telok
mun mate panjenengan tak kirengi betunyan nah jeng lamate mesti perlu kata tangkeun nah mesti perlu kata retan nah jeng lamate seasal tunyah Roma ekabainu anuan bi panjenengan ada sepertama kalampih sedang megenteng emoji kalampih segenteng bi gulben panjenengan mun iyang kui keng karena gegeun beni keng karena ngurmat ilmu otaba paparing si paring aki Allah dek kabetan maka kaya ngai teng lamateh au kalabun kitunya au kalabun ukuran 3 meter tompaan sebi panjenengan abdi ben panjenengan ekebay cung acungan gak banggaan itunya teti sombong aba neng itunya kaya segenteng pagendengin mobil jeng mate numpak katel lagi numpak katel sere sing ngosong beni ban manusia mbian sombong kata tanggena gula bener mbian sombong kata tangga ka emah manusia kiai sombong ka orang tidak guna nah sing ngateng pakun tatangkeun nah kiai tak kira ngateng dua bon sabun enale kana mele sabun sebar kepuluhan juta enale kana mate buru kebun cap korseh pakun pak tak bisa kesombong kenapa sih kesombong ah jabatan si asal hormat ada kare mayit karo Roma saya tempati guleben panjenengan mun tak keng karena mun Roma gila kebecung-cungan kesombongan pakun abeli katana nih nika itu istin Roma masa depan guleben sambian tanah Roma gule itunya guleben sambian nikah hanya paling abid belum polo 100 tahun coba sambian andi emba berempat petong toron bayi dari sambian kata seh gula andi emba ke Abdul Hamid Bakir beda ke Abdul Majid yatase ke Abdul Hamid Bakir beda ke Abdul Hamid beda ke Ithbat pon kata sini ke beda boleh gula andi Abah Hasan Bakir Abdul Hamid Bakir Abdul Majid Abdul Hamid Ithbat lema pon Hasan Bakir Abdul Hamid Bakir Abdul Majid Abdul Hamid Ithbat berarti ke gula 6 berarti 6 ni berpuluh tahun berilum kufur pun seseta ke Abdul Hamid bin Ithbat seta ning ilmu kufur hol na kento ribari 90 tahun odin berapa tahun coba itunya berarti kan abidan ning ilmu kufur tapi apa makroom kari kinto bi Allah taala seitinakin pon apa sedekah jariyah kadito pon apa banyak sedekah jariyah kadito bisa lebet lesan pon apa kuna lesan adu akin keluargana adu akin reng tua duaan kento ampun nyampung ka waladun saleh alladzi yad'u bihi rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kento situng bae ampun masuk dak kana foto si soleh ampun masuk dak nak foto si soleh Fatihah mereka itu al-Fatihah ila hadrati kento termasuk sedekah jariyah sebi panjenengan pon apa kunana kerem dak kareng tua dua beni orang tua dua Kak Dinto membutuhkan Fatihah ban Rabbi Ufirli membutuhkannya mereka untuk abdi ban panjenengan mun abdi ban panjenengan Kak Dinto tak pernah ngirim Fatihah kareng sepo duaan kak orang kak guruna ban Fatihah itu beni cuma untuk orang mate tapi Fatihah itu make COD kiremin bi panjenengan kangkui pon apa ora seedelim resuan Kak Dinto male adu akin nga oleh nyampung barokah ben karoma na bangan sepo baik sesete maupun seki odi pon apa boleh sesete sing la ajunan ngirim Fatihah
Dek ka orang sesete, seilum kopur kak di sarona odi pole, padan ben abe nginum air. Seger rasana. Keremin vitamin bi panjenengan. Leuting seger karena diandiin semate kak diserap arep nah anak potona. Saya kenyokon ke Allah Ta'ala. Ya Allah, ajunan dimin apareng kelebihan ke abcina, fadail ke abcina, kaangkui nerosakin lalampan Gusti Kanjeng Nabi supaya kak dinto tak potos nyuone ya Allah terosakin kana foto abcina potorona kin barokan terus kak dinto makanya kak dinto saya kocak sedekah jariyah kare kak dinto nah pun apa tak seneng ajunan mun kun karo panjenengan kento teroan di anak masalah tunya rogi lesoh mbian suruh ke Malaysia toko ini lesoh mungkin karena kun korotunya tapi mungkin karena akhirat saya pikir ajunan karena pertama kau dinapsin ben panjenengan enggak dinto awal akhirat kuburan kayak ngai mun mate kak dinto tak kira ngibe pun apa kecuali telok terakhir debuna Gusti Allah wal asri innal insana lafi khusr wal asr bendemi masa innal insana lafi khusr saungkuna manusia ni kabanyak kerugian Allah Ta'ala asompa wa qasam wal asr demi masa demi waktu saungkuna manusia ni kabanyak rogi pasera orang yang tak rogi dah buna Gusti Allah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang sepada iman kepi wa amilus salihat ben ngalakonin perkara-perkara sebagus kan toh pesan Allah Ta'ala kan toh bisa ngalak kecuali orang seiman ben salihat kenapa salihat apol kompol cak panjenengan kadang sibuk sakoni banyak alasan ya kapar logiai jengkol pada tuah satinya koma lamba para sahabat laduk culunduan kan sapara saya ki matabar ka Rasulullah abdina tro aparang ya Rasulullah keng bi Rasulullah teh parengaki Allah ben la tuah karena Rasulullah ngaoningin cak kamampuna la tak bisa Mekah kak dinto banyak sampai samangken orang kisoki saporana leduk culunduan ngibetongket lakadeng kutu eteng pakun ngaci ngalak kesempatan enalek mun ajunan walan kun la keluar di pondok aromasa la tandi hubungan boleh ben pondok lek ento sekelero dalek santri cek sampai kun karo kitab baca tapi pun apa sambungan ka guru kento penting kitab kento bekal de tengah bila ting eka futoh mon sambungan ka guru de iman wa abadan pakun eka futoh tapi mon kitab bisa elang mbian ngafalakin alfia 2 tahun hafal keluar di pondok ke lupa ka guru nah sedetik bisa elang kento mon ilmu kitab saya ngajak kun karo nyari kitab tapeh tarbiyana guru nah bi panjenengan kotuh latalatenin mangkan orang mbak lamba kento monduk tak kun karo nyari kitab tapi guru nah kan banyak titik sih setitik kento beni pas terpinter ke mangken mun mangken bodo 6 bulan pinter maca kitab subhanallah nak kena makin kento dah cerdas keng akhlak kebanyak tak ada mun reng lamba pitana ben mangken reng lamba kento abid sebentar ke kitab keng akhlak ke luar biasa keng pas bukti akhir mbian neng eti sana panjenengan tibi bodo orang alim pinter sekoca alim nika pinter kitab pinter keng tandi akhlak pas beda orang sebiasa orang kiai sebiasa pada putaran kiai seandi akhlak ben sedang di akhlak se kiai itu situng na alim pinter tapi tandi akhlak situng na putaran kiai sebiasa tapi akhlak bagus
kamai hormat sebiasa ben si alim pakun sebiasa ke kala ka akhlak karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iutus sebelum iutus kan ampun lah terkenal dengan akhlak sebagus akhlak sebagus makanya agak Bustami Bazar Ra'al kan itu luar biasa ketawaduannya seharusnya saya kan itu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr saling patang wasiat mun laan di iman bisa ngalakonin perkara bagus cek sampai buang kalaban kesombongan tapeh buang kaleben patang nasihat sabar ben nasihat kebagusan sehat ma'le tak kun karo kareh ponapa ilmuna iblis ka oleh tapeh ilmuna ulama kak dinto pewarisah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantaran Allah subhanahu wa ta'ala atat yakina abdina ban panjenengan dari orang-orang seahli taqwa ka Allah ahli taat ka Allah ahli taat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat ka orang tua dua taat ka guru lebur ka ilmuna Allah lebur ka ilmuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebur ka ulamaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebur ka orang soleh soleh bi Allah subhanahu wa ta'ala mantaran teretan abdin ban panjenengan seteja khusus epon sepada neng negara Palestin bi Allah ta'ala paringna kemenangan paringna jaga paringna kekuatan paringna kejembaran mantaran bi Allah ta'ala gula ban panjenengan paringna sehat wal afiyah paringna berkat umur paringna lanjang umur paring nah murah rezeki paring nah berkat ilmu nah paring nah manfaat ilmu nah paring nah rezeki sehat wal afiyah paring nah pese sebanyak sebarokah semanfaat sejumper selamat dunia dan akhirat mantaran paring nah soki ateh soki dunya sebisa ngibah ke swargana Allah sebisa mesenyum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa manfaat ke orang tua duaan bisa manfaat ke rukuruna bisa manfaat ke tetanggana sedaja hadana Allah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim liridha illa bi syafaatir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi karamati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa abaina ummahatina wa ajdatina wa abaina masyayikhina khususan masyayikhina al-haramain asy-syarifain bi sirri asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekalian lagi cek kalau pai tarbiyana kuruna teku ilmatena cek toro en nafso cek kun karo nyare ilmu kitab mungkin kak dinto cek sampai kalau pain karo kuruna selain mbian sebelum masuk ke pondok andi guru TK andi guru SD silaturrahimin saya sekendare meskipun tak ngajarin syariat tapi ngajarin ilmu selain kendare silaturrahmiin pas tarbiyah guru nagento torok ben lalampa bi sambian sanaus mampu nambian situng misal guruna seh istiqomah istighfar sebi sambian bisa lanjutakin combon terus lagi karena kak sesambung na sambian ke Allah subhanahu wa ta'ala mbian ni kak asokor andi titisen sambungan ilmu karena ki isa bae pondok asokor babanya mbian te pageger kajureng meskipun pernah nyeper sebelum tapi sokore mbian ki isa bae neng tempat soceh semacam pesantren nikah bi sambian kala
Coba sekalian ada kalak situng pa istiqomah qalilun farrah ahsanu min kathirin marrah farrah dabun abu ya sakonni kor etakku katempeng banyak kor katempeng banyak tapi buang kento lebih bagus sakonni kor etakku katempeng banyak tapi buang sehingga waktu semakin kak dito pada ban pedang ad-dunya sa'ah faj'alhu ta'ah dunya kento pada ban waktu maka gunakan ka aku taat mungkin kento sebatan kau lebih bisa sampai yakin nyon pangaporah sekurang lebihna raja cangkolang na abcina ada kajunan seteja cung seporan ki mantar bi Allah taala ki bisa pangki ka bulan Ramadan sebekal datang dan bisa nambah amal bagus ridha Allah. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.